Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo temen Ibu Sri lagi. Bu Sri mau ngejus apel karo wortel. Arek nyayur anu nak, ngesop Bu Sri. Iki. Sope, gobes, wortel, kentang, bakso. Iki wis tak ulek lho nak. Aku mang tadi mang goreng nih gedang Pak Tukang. Bu Sri ngingu tukang loro. Tembel-tembel matanya lho nak. Makanya anu bolong-bolong tembel ya. Ayo lanjutkan yuk. Digrosan yuk, lanjutkan. Kasih air dulu ya. Nah. Ini bakso. Ini kan ya. Bakso harus kentang masuk ya. Ini ya mak ya, terong. Tambahin air ya. Ayo airnya masuk ya. Asal toke, masih kain. Iki lho nak, ngingu tukang sito, karo guru sito. Nih, Pak Seno sama Mbak Sandri, ayo Pak Seno. Iya, Nek. Ini kamu. Dada. Jadi Pak Sandri. Ayo. Ya, Dri, sini Dri. Bantu aja, Dri. Mas. Dada. Halo, kalian tahu masa butuh kita kira kulo nih sin, soal kulo si Joko, siapa Rene lamar Joko sih, ini gak panik ngadep kamera. Pak Tukang malu, saya kemarin begel loh. Begel sama gelok. Ayo gobesnya masuk nak. Mungkin tak cuci gini nak, tak kayak banyu, tak rendam dan Joko dan aku. Bakso nih, ating pelolong loh. Jadi dirasa nih ya, kurang apa jadi? Kurang manis, kurang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, wis manis kayak sampean, nah, sip. Tangannya gue masak aja yang ini. Yes. Kina sampai buis mateng, ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sewoger? Siapa ini kok simpel ndak manyar. Kalau apa gobes, wortel, bakso, wis pitok. Sama urat tahu. Seger. Mentang enak, empuk. Enak banget. Kena, jus ya. Seger ya. Jusnya kayak apel karo wortel. Sudah ya nak, Ibu tak lanjut mak. Sekian video hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.